nekako mi, kad se stalno na terenu i kad stalno nastupate, onda čovjek više pamti neke stvari koje su posle koncerta, u nekom restoranu, u nekoj konobi kod nas u Istri. Kad je Toši meni bio gost, isto tako, nam je bilo super u Istri. I tako jednako dobro nam je bilo svaki put kad bi dolazili mi ovdje. Tako da je pamtiš čak, dobro, prvo ti ostane u sjećanju kad dođeš kući kakav je bio koncert, ali intimno ti nakon nekog vremena ti se vraćaju samo slike onoga nakon ili prije koncerta, kako su te ljudi primili, kako si se družio, s kim si bio, jesi išao u shopping, jesi išao u restoran, te stvari ti ostaju u sjećanju. Prije početka izlaska na koncert, na pozornicu, uvijek volim više biti sam. Da malo koncentrira čovjek, popis pjesama, pa gledaš šta ćeš, gdje, kako. Eventualno nije ništa fiksno, meni uvijek ja reagiram u sekundi kad vidim publiku kako reagira na šta, onda ja tu kombiniram. Da, kombiniram često i to mi je bitan moment. A onda nakon koncerta, nakon što se toširaš, obrišiš i sve, tražiš mir, onda ne želim nikoga. Ne, nikoga ne želim prije, ali poslije tražim svježi. Zašto? Zato što imate velike koncerte, jako velike energije ljudi koji dobijate energiju od publike, koja je strašna. I onda nakon koncerta izađeš, uđeš u garderobu i onda si sam odigram. Onda mi tu fali malo, preveliki je, promjena je velika u energiji. I onda tražim da svi dođu, cijeli band, svi organizatori, svi dođete u garderobu, moramo se malo družiti prije nego što idete spavati. Ne možeš odmah ni ići spavati, ništa, to je adrenalin, to je strašno. To supruga moja i ja već od kad smo zajedno, ja ne znam, više treniram u teretani nego što se bavim glazbom skoro. Baš smo stalno, ona brine o tome, ja sam malo ljen i umoran od putovanja i svega, ali ona me onda natjera da se ustanem i da krenemo vježbati. I to ujutro uglavnom. A to radite u teretanu sad od kad ste sa... Da, prije nisam puno. Bavio sam se uvijek sportom, ko mlad, sam igrao tenis 6 godina, pa sam završio za instruktore skijanja, to vas mogu naučiti skijati recimo. I to je super, ali nisam, kako sam se počeo baviti glazbom, povremeno sam igrao nogomet s kolegama, sad sam baš mi osjećao se ko bik jak. Ali nisam tak jak, ali se osjećam tako. To vam pomaže da istražite? Pa pomaže, da, puno se manje znojim, puno više mi ostane zraka za pjevanje. Ali nećemo još o tome, ali uglavnom da, ima ideja da se napiše knjiga pa da se poslije toga ide eventualno snimati film, ali da li je to toliko interesantno za tržište, to ćemo još vidjeti. Ali je sigurno nešto što je u tih 25 godina što sam proživio, mislim da svako od nas ima neku svoju priču, ali bilo bi možda interesantno baš zbog tih fanova i ljudi koji prate ono što mi radimo. A sad da li je to dovoljno da snimiti film, ne znam, ali možda ćemo napisati neku knjigicu ili neki scenarij. Nemam još vremena za to. I nisam toliko narcisiran da razmišljam da budem ja u filmu, ali svakako događaji koji su se dešavali u životu su interesantni. Možda ćemo ostati samo i na knjizi, tako da ne bi ispao sad neki narcisoid koji želi snimiti film o sebi. Ne, sigurno nisam taj, ali napisati neke stvari koje si prošao je istinite i mislim da je interesantno. Ja sam skoro u svakoj pjesmi baš nastojao biti ja, i nikako nisam glumio nešto drugo, tako da je teško odvojiti ko majka koja ima 7 djece pa sad pitate koje dijete najviše voli. 23. prosinac je nešto što je najdublje možda. Ja bih volio da ne možeš ti to kontrolirati. Pa smeta nekad smeta, nekad ne, navikneš čovjek na svašta, ali uvijek je ljepše kad imaš nešto za reći da izađe, a nekad nemaš. Ali smo navikli živjeti s time. Ja sam odavno zaboravio da imam privatni život. Nema to. Ne, navikao sam. Nema veze. Mogu sad pisati šta hoće, samo nek stave lijepu sliku. Ja znam ko sam i znam, duša mi je mirna pa mogu svašta pisati. Znate o čemu se radi, vi kad nešto krivo ili nešto lažno pročitate o sebi, ako idete tužiti, onda to nisu neke cifre koje će zadovoljiti vaše neke. Možda kad bi se te cifre podigle, kad bi se stvarno jako kažnjavalo lažna riječ u novinama, možda bi se bavio time, ovako mi se ne isplati. Dobro,
sve dođe uvijek na... u pitanju, nego jednostavno kako se Ne, istina, navikao sam. Prije sam stalno skakao na sve što je krivo napisano, ali čovjek navikne na to, jednostavno kome zna kakav sam, ne mora. Već i ljudi sami potom neke tabloide ili takve novine, mislim da ljudi to više čitaju kao strip. Mislim da niko, malo njih povjeruje neke stvari, a pogotovo ako je neko, barem jednom razgovarao sa mnom, zna da ne, ili osjeća. Mislim, ne bi se želio sad ja ništa pravdati, ali ima i lažnih stvari, a to rješavaju PR menadžeri ako mogu. Evo moj Davor tu, ako se nešto lažno pročita, onda on to opomene. Nemojte biti takvi prema čovjeku, na primjer. Ne želim uopće ispasti žrtva u svemu tome, zato što ljudi puno teže žive od nas. Navikao sam se živjeti sa time i nastojim muziku staviti u prvi plan svaki put. Sad, koliko uspijamo u tome, mislim da uspijamo. Ali uvijek moraš biti nasmiješen. Sjećam se jednog svog nastupa, kod mi djed umro, za kojeg sam bio jako vezan. A dan nakon toga u mom gradu sam imao ugovoren koncert, odnosno feštu grada. Ti moraš nasmiješen odraditi svoje, nikom ne zanima kako se ti osjećaš. I isto tako, ako je uloženo puno novca u kampanju, organizatori uložili puno novca u reklamu, i sad ti se nemaš pravo razboliti. Nego ajde na binu, 2 sata, 3 sata otpjeve, pa onda idu kreve dalje i pije čaj. Drugačije je to posao. A opet kažem, ne treba kukati zato što ima ljudi koji se bude idu, puno teži život imaju od nas muzičara. Kad izgubite nekog prijatelja, onda shvatite da i ono što ste se družili je premalo. A i već tad smo znali, on je u nekom mom dokumentarnom filmu je i rekao to, da mu je žao što se malo više nismo družili. I to je jedan od njegovih zadnjih snimka što se tiče dok je bio tu među nama. Tako da ono, danas kad to slušam malo je, puno je teže zvuči nego prije dok je bio živ. To je živa istina. Mi se svi družimo, volimo kad se sretnemo i dobro, to što ja smo se stvarno i na turnejama, on je bio meni gost na turneje, pa smo se družili više nego inače s kolegama. A i moji roditelji su se već upoznali, bili s njima, on je bio meni gost u Istri, tako da to je malo više išao od onog kolegijalnog druženja. Ali istina je da ima ljudi i Severina recimo i još bi mogu navesti nekolicinu kolega koji u privatnom životu ti dođe, malo ti je žao što se češće ne vidimo, družimo onako ljudski, ne o poslu. To je baš to što je rekao u mom dokumentarnom filmu, da mu je žao što se malo još više ne družimo.